Lepota mi moj. Morat ćemo nešto novo. Vidiš, danas moramo ovdje postaviti pločice. Koga čega? Zanjetne! Komu čemu? Meni! Skiš čiji? Kapulcom mlado! Meni! Koga čega? Zanjetne! Komu čemu? Meni! Skiš čiji? Kapulcom mlado! Prvo izračunaš jedan zid, uzmeš metar, izmjeriš jedan zid, koliko ti izmjeriš, koliko ti je drugi zid i to puta to i toliko ti je to kvadrata. I onda odeš u dućan i lipo kupiš pločice. Kaj je ovako, vidiš? Vidiš što sam kupio, ovako ove liče na laminat, vidiš, na parket. Gledaj, one su koštale, vidi, 140 kuna su koštale, pa su bile 130 kuna. Pa su spustili na 109 kuna, na kraju na 79 kuna i ja sam malo pregovora dobija za 59 kuna. Lipo ovo viška što je njima ostalo, ja dobija za 59 kuna. Sad ću ja to lipo staviti tu. Vidiš, pločice ćemo postavljati, pošto su ove dužinske, onda ćemo ih postavljati ovako kao laminat po dužini prema svjetlu, vidiš, tamo su vrata. I onda ćemo postavljati prema svjetlu dužinu. I postavljaš tako na cik-cak, vidiš, uvijek stavljaš na cik-cak, nećeš stavljati ovako da ti bude. Vidiš, nećeš stavljati ovako ravno jednu do druge, to ne valja ništa. Nego ćeš otpilat otpilaš pola jedne i ubaciš je ovdje gore. Tu je ubaciš i onda staviš drugu, tako da ti bude sve na cik-cak. Ako je cik-cak i onda će to biti super. A prvu postaviš ovako, ovdje je već postavljen, vidiš, ovdje je već postavljen ovaj estrih. Već postavljen estrih, tako da mi nemamo sad to puno za frkancije, samo to je sve od prilike u livelu i sad samo pići. Uzmeš alat, što ti treba, malo zamiješaš lipilo i kreneš. Šta ti treba od alata, gledaj. Šta treba od alata, treba ti ova zamiješat, treba ti jedna špatula, treba ti ovi čekić gumeni da možeš tuckat malo po pločicama, treba ti ovaj fratun sa ovim centimetrarskim rezom, trebate ovako ova jedna dijamanta bruselica da možeš otpilati pločice, da ne kupuješ one skupe, znaš, one što koštaju 1002 kuna, nisi ti profesionalac, ti to neš više koristiti, znači lakše ti je onda iskoristiti tako jednu na malu bruselicu i gotovo. Trebate škvara, olovka da možeš sinjat, jedan level mali, jedan level veliki od 2 metra i to ti je to, metar, škovacera i metlica. Ovako jedan siš da možeš zamiješati u lipilo i na kraju ti treba ovo za, vidiš, ovo ti je za fugiranje. I to je sve što je treba. Sad ćemo krenuti, sad ćemo lipo lagano zamiješati ovi materijal, lipilo. Pol vrića lipila zamiješaš u jednu kantu s vodom da ti bude onako ni gusto ni ritko, onako srednje i ostaviš 5 minuta da ostoji, znaš, onda provjeriš, jer on upije puno vodu, znaš, onda provjeriš za 5 minuta, provjeriš kakvi je materijal, je li dobar, ni srednji, znaš, ni gust, ni vodenac, ako je vodenac, onda se razlije, ne valja, ako je gust, opet ne valja ni to, onda bolje da ti je srednji i sad ćete vi kako to ide. Prije postavljena lipo se očistiti, metlovno se sivači, da ti bude sve da nema grumenja, kamenčića ili nečega. Zamišljaš lipo materijal, pripremiš sve i kreneš. Pločice se postavljaju, gledaj. Pločice, svaka pločica sa jedne strane ima strelicu, vidiš ovdje strelicu, vidiš ovu strelicu, prema tamo, vidiš, strelica pokazuje prema tamo. Vidiš ovo, ne, vidiš ovu strelicu, vidiš. Strelica pokazuje prema tamo, sad ti možeš okrenuti kad počneš postavljati da ti je strelica recimo na ovu stranu prema tamo i to zapamti uvijek, znači uvijek sad stavljaš drugu pločicu, opet je okreneš prema tamo, tako da ti uvijek prati, kad se proizvode onda te ove fuge prate, tako da ti bude sve u istome smjeru. I kad vadiš ove pločice, znači nemoj sve iz jednog paketa stavljati, nego minjaš, izvadiš. Jedno staviš iz jednog paketa, drugo iz drugog, treću iz trećeg, četvrtu iz četvrtog, koliko god paketa imaš, tako da ti bude sve ravnomjerna boja poslije, znaš, nekad se zna da boje zatvorički budu različite, nijedan se boje, onda ti ne bude lijepo. I sad ćemo krenuti, gledaj sad, prije što staviš pločicu moraš je malo smočiti. Obavljeno, znači smočiš ovako, znaš, ovdje imaš ovu, vidiš imaš ovo i onda malo smočiš ispod pločice, na ovu stranu drugu pločice namažeš lipilo
Malo ako hoćeš možeš, samo prođeš ovako da ti bolje drži, ali nije potrebno. Znaš, bitno je samo malo smočiti ovu stranu, isto smočiš ovako ovu stranu, smočiš. Lipilo sad namažeš po cijeloj dužini, sve tamo do kraja. Tako da možeš odmah stavljati pločice i da možeš staviti u liver da ti bude ravno. Evo gledaj sad. Vidiš, sad smo stavili odmah ovu jednu cik-cak, tako da udaviš pola pa cijela, pola pa cijela. I sad staviš, uzmeš ovaj križić. Šta veći križić, što bolje, lakše ti je raditi. Ovo je 3 mm širine. Što staviš veće križiće, bit će ti lakše napraviti kasnije fuge. I lakše ti ako faliješ, onda uvijek možeš izvesti nešto da se malo to ispravi. Vidiš, i uvijek od kraja ostaviš jedno pola centimetara okolo kraja. Tu će ti onako doći ovaj cokul kasnije, tako da se to ništa neće vidjeti. Vidiš, tu će doći cokul ovako. Kjedemo tu livel. Vidiš, sad u livel, vidiš, ok. Da se poslije ne zafrkavam sa fugiranjem. I odmah to riješim ovako sa lipilom. Neko će reći da je to ajme bez veze, nikako. Ali evo, meni je to ušteda vremena, pa ću ja to odmah na ovaj način ovako. Onda lipo odmah dok se nasuši lipilo. Lipo to odmah smočiš na krpicu. I odmah to lipo prođeš. Tako da onda ukenjaš pločice, da? Evo ga lipotine moje, vidi, gotovo. Jel to sad bolje izgleda, malo jes? Sad tu ima lipo mjesta zasvačajući, gledaj, 2-3 ormara i eto prava ostavica. Aj, stojite mi dobro. Malo like, malo subscribe tamo, pa se vidimo opet.